ljumar prikladni, ali pravo i nezazorno. Da mladistvo i destvo ne povredite, kojim se priroda naša božanskoj prisajedljuje, da božosti njemu uznegoduje. Jer apostol reče, Duha Svetoga Božjega ne rastužujte, kojim se zapečatiste javno u krštenju. Deja smo zajedno, jedan drugom blizu, bilo telom ili duhom, no da li gore, da li reke razdvojiše nas? David da reče, gore Gelvujske, da ne siđe na vas ni dažd, ni rosa, jer ne sačuvaste Saula, ni Jonatana. O bezloblja Davidova, čujte carevi, čujte, Saula li oplakuješ nađeni, jer nađoh, reče Bog, čoveka po srcu mom.